السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para dewan juri dan ibu-ibu peserta lomba ibu muslimah. Kita mengadakan lomba ini bukan untuk mencari siapa yang pintar dan siapa yang bodoh, tetapi kita mengadakan lomba ini untuk silaturahmi bersama, untuk membina rasa kekompakan sesama warga RT 23 dan 52. Untuk kriteria pengundian itu bisa disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufik, ya. Jadi ibu-ibu jangan ragu, karena kita ini pakai juri dari luar, jangan pakai juri dari dalam. Jadi ada ganti baterai. Jadi Bu, ini sebelum kita lanjutkan acara lombanya, ada kriteria dalam penilaiannya, ya. Itu yang pertama adalah pasoha. Artinya pasoha itu fase dalam penyebutannya. Itu yang dinilai. Itu nilai tertingginya 25. Terus nilai yang berikutnya tajwid. Tajwid itu pasoha berbeda. Kalau pasoha itu kan membedakan short dengan sin. Nah itu kalau dia short dengan sin itu terbeda bagaimana penggunaannya nilainya. Kedua tajwid. Tajwid itu hukum bacaan panjang pendeknya, mana gunanya, tenungnya, ya itu apa namanya, matnya, ukuran itu bacaan yang 2 harkat, yang 5 harkat, 6 harkat, gitu kan? Nah itu tajwid. Nah terus yang ketiga itu irama dan suara dan irama, atau lagu dan suara. Jadi satu itu. Ya, jadi itu yang nilai suara dan lagu itu aku yang nilai langsung ya. Nah ini yang besar-besar yang kedua ini ada yang pasoha dan tajwid, dan mereka ini habis ya, hafizol ya. Jadi saya berapa paham ya masalah pasoha itu, insyaallah mudah-mudahan. Dan yang setelah itu tentang masalah adab. Nah, itu sudah bagus adabnya Bu ya. Mudah-mudahan solehan insyaallah. Amin. Jadi kriterianya adab itu mungkin yang kita lihat cara dia membaca ya, itu dari duduk sambil apa namanya, dari awal dia duduk sampai terakhir itu ada kriteria penilaian dari dewan juri, ya. Sebenarnya kita tidak di sini untuk mencari apa yang kemenangan, tapi kita untuk syiarnya, Bu ya. Yang kemarin saya ajukan dengan ketua sholat kita Pak Suryadi supaya lebih heboh itu ikut-ikutkan kita lombakan. Ya uji coba ya. Itu Bu ya. Saya kemarin jadi lomba juga ibu-ibu. Itu pesertanya lebih dari 100 orang Ibu. Ya, itu apa dilani banget sama wati-wati itu. Jadi separuh dulu dia kayak kasih 6 bulan hafalannya. Nah, mungkin 1 bulan atau 2 bulan sampai ada 1 tahun. Nah, untuk yang kedepannya kita uji coba dulu yang surat pendek ini namanya kita, supaya yang rajin jadi ngaji belajar ngajinya supaya menghafalnya, tidak pakai kerikul lagi ya. Ya, itu mungkin itu saja Bu yang dapat kami sampaikan ya. Jadi pasokan, tajwidnya, irama dan lagunya, irama dengan suaranya, dan yang terakhir kriteria yang keempat adalah adabnya. Ya. Ya itu saja Bu ya. Insyaallah kita mulai. Waktunya sudah menunjukkan jam 2 lewat dan mudah-mudahan cepat selesai. Masuk ya, langsung masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bukan. Diam, masuk ke diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mati dulu Gil. Gil masuk kamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamu wa ma yas'a. Fayassirna lil yusra. Fadzakir in nafa'at dzikra. Sayadzakkaru man yasha' wa yatajannabu al-ashqa alladzi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Fatakala man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula. Ibrahim al-Musa. Sadaqallahu azim. Cepet kecil.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صراط الذين أنعمت
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma idhin yawma yakunu an-nasu kal-farasil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfus wa amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu wa huwa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fanzab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Hai, hai juga. Ini wajah-wajah ibu dari jemaah Mushola Ar-Rahmah. Siaran langsung ya, RCTI nanti malam jam 12 malam.
jangan tentukan. Terus kok mustaqim tentukan dengan huruf kaf mustaqim. Kalau dia satu saja tentukan bisa pakai kaf misalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu kaki jalan ya. Lurus. Yang lurus. Tapi kalau dia ihdinas siratal mustaqim itu aja mustaqim kalau itu berubah dan kaf mustaqim jadi yang kafnya itu mustaqim itu maknanya apa bu? Pondok putra itu jadi di situ jadi maksudnya tadi ya balik ke ya itu yang kita sebut itu adalah kaf ternyata yang itu. Jadi untuk yang awal pemula yang lomba ini kita lakukan untuk siapa yang hebat, tapi untuk salah satu yang syiar dan meningkatkan kualitas bacaan kita supaya lebih bagus. Ya. Jadi pengalaman nih kalau sudah satu kali dan sudah tampil, insya Allah mudah-mudahan terusnya akan termudah ya. Dan jadi gue ya, terus ayat-ayat yang pendek tadi itu juga banyak yang los ya, terutama itu di ahkamul mat dari a'udzubillah dengan basmalah sudah seperti huruf mat itu a'udzubillah, a'udzu ada waw sukun di situ, a'udzubillah. Nah itu kan bacaan yang empatnya punya. Tapi kalau kita baca a'udzubillah kurang panjang ainnya. Terus itu salah satunya minassa. Tukar lagi sin dengan sin kecil. Minassa. Kalau kayak nyebut sin kita tersenyum. Minassa. Ya. Kalau lurus minassa. Itu tadi sin dengan sin ya. Terus termasuk masalah tadi ya penilaiannya. Saya itu syaitan dirrajim, huruf to dengan huruf ta. Bunyinya hanya to tapi posisinya masih ta. Itu. Terus lagi bacaan basmalahnya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baca enggak? Panjangan itu dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita agak kincang yang melebar bacaannya. Yang rata itu empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan. Cuma dua gerak jari atau dua harga. Jadi di situ. Jadi nanti diperbaiki ya, perlahan-lahan. Bulan-bulan sebelum dua dia tolong. Untuk tahun depan